jedheeti si gaafachuudhaaf. Maaliif qibaatii midhaan danda'attee fudhattee amala jijjiiramtee fudhatte maadaamii maaliif deddeebituufi? Maadaamiin jaartiidha nama guddaadha naan jette ani irraalleen beeku nama guddaadha yoo haala duraa sanirra hin jijjiiratte sababa dhukkubeellee mana yaalaa osoo hin fidin turte isiin. Kinin immoo mana keessaa fuudhaan akka inniti malee yoo na dhukkubus mana yaalaa nan fidduu naan jettee jennaan sanii dallaala gaaf duraa irraan dhufte biiroo irraan dhufte sanii dawwalii jedheeni biiroo sanii yoo dawwallu biiroon ammoo an biiroon irra cufameera nuun jedhan. Waan kasi gaafadhu ji'a saddeet kana mana sana Itoophiyaa nama gad dhufte ji'a saddeet yaati manaa kee? Duraas turtee galteerti. Ji'a saddeet san keessatti boqonnaa dhabaatee jirti moo hin baane sinuun? Aran baanee hin baatu. Araboonni tokko waan tokko nan godha jedhee kahoo duubatti deemu maal akka ta'e beektaa saba? Harkaan ijoollee teenyaa gaarii waan ta'inidha. Keerii qabu sii galee? Sirriidha. Harkaan ijoollee teenya mana keessatti yoo maadaamii waamtu yoo ifatan jalaa waa waachuu baatte yoo wanni ishee hojjettu hundi dasi ishee jechuu baate maafii keerri maadaamii damooza keetiin ta'u ishee jetti. Tokko isa jedhe lammaffaa immoo mucoon tun ji'a saddeeti maadaamiin tuni namarraa fuute biiroorraa fuute biiroorraa gaafa fuute mucoota nama 5,250 kaffaltee fuutee fudhattee meedikaaliin ishii immoo hawwiyyaan ishii immoo xiqqaate 4 hojjetamaa fi damaan yookaan immoo inshuraansii faana gara 9,000 baastee jechuudha. Migiree? Eessi. Odoo biirootti deebiste saraatinyaatti jijjiiratti yookiin immoo 3,500 biiroo hin deebisaafi. Dhaggeeffatu maaliif kan mucoon tun agreementi yookiin kontiraata finni mana ta'edhafi. Iddoo micoodhaan iddoo 2,500 biiroo odoo geejjitti irraa biiroon kennuuf sana 2,500 akka ta'e ta'u kaansileeshin keefi paaspoortii siin kennattee kanaafiyyuu lama jaalatan qaba yookiin kontiraata kee fixxee ba'u yookiin immoo Itoophiyaan galawoo jette iddoo maadaamii Itoophiyaan si galche do'etti tikkeetti dhabrii kennaa murachuun mirga guutuu qabdi. Fidhe agreementi kontiraata qabu micoontu mana sanii walii galaniitiin fidhashiitti meedikaa faramteetiin maarree gara namaa gaffinnetti odooma micoontu si bira hojjettu maadaamii miti kan hin barbaanne kan micoontu hin barbaanne mitire. Amma kan biraa akkamitti dawwaltee biiroon na himattaa ka jettu diddi malee madaamiin rakkoon qabdu akkamitti biiroo dawwaltee na himattaa eegaati biiroon na himattee tikkeetti sii mura jetteen akka ta'e jetti. Maal biirootti batte micoon? Mana yaalaa na fiduu diddee qibaatii naa bituu diddee jettee himatte. Mana yaalaa gaafattee diddee ni tattiin micoon gaafattee geechuu diddee? Gaafadhee na fiduu diddee jetti ani maalan beeka waan natti mammalee waa bira jiraadhee wayii dhugaa dhara wayii jedha. Arabitti immoo natti miteessi geechuu diddee jettee nire warri biiroo maal jedha? Warri biiroo akkamitti siin geessine jedhee warra biirootti dawwalee jennaan jaartiin nama guddaadha. Jaartii waliin hin haasofne ijoollee isii wajjin haasa'an. Ijoollee isii wajjin yeroo haasa'an mijattiin nagaa qabdii akkanumaan dawwaltee jedhanii deebisaniif warra biirootiin. Achumatti jaartiilleen akkamitti dawwaltee na himattaa biyya si galchaa naan jetteen akkaatee urga gaafsaniitiin waan nalleen dubbattu nama lamaan jiran ijoolleen Itoophiyaa biraallee bira jirti jimmaadha isiin. Waggaa lammataa fi xaartituun ta'a jimmaa tun. Akkanatti natti kaatee urga gaafsaniitii homaa natti hin dubbattu tikkeetti sii muree biyya si galcha naan jetti malee yoo hawwaa hojjedhullee nakkaatii na arrabsitii naan loltii jetti. Amma kanaafuu eega akkaan ta'e yoo biyya galte kana ol baastee dhufte biiroo geejjite arabitti taxaqqaamidha biiroon isinirraa dhufte ishinirraa dhufte yoo cufame isin jedhan cufame jettee mire. Kanaafuu biiroon biraa odoo geejjite biiroon biraa hin fudhatu nama kaansileeshinii qabu fudhamu paaspoortii geejjumaa daamuu akka dhuggatanitti irraa fudhatu si galee. Birri ishiin hojjette amma micoontu dhuggaa tokkotti dhiyaattamte biiroon 3,500 akkatti lakkaa'ee kennaaf. Eeshi. Kanaafuu wanni asiin jirru ni tattiin 2,500 deebisee jetteen kadhattee 2,500 afaan irraa saniyyuu buusta fi kaffalaatoo kaansileeshinii paaspoortii fudhattee bakka biraa galtee hojjechuu. Lakki immoo jettan ta'e maadaamni iddoo tikkeetti muree biyya si galcheettee nimi
بريكة مرتجل شوف المركب وتقضي مع دار أي كنافو كانسليشيني ما إسين جتسان بريسي كفلي باسو إندوم بركم لما في بشنا كنوم يركاشان جرامنا ودو بيرو جيت عربتي تمجوتنا بيرو كم سديف في بشنا كت كنيت في راسنا تمجوتا يمكن مو سبعتنيا كيراف وشين برباد سيغله مولو سبعتنيا كنيت أنا فرادين أنا مو عرب برادتي وشين استقبال وشين توات بربوراتا سيغله جيتشكو كنافيو اسمه يوسف سيرفيس كمالا ما في بشرة اللي هو سني كنست وكنسوات كمالا ما في بشرة كفلتني كازلي الباسبور كيف فلتني ميجو غورسيتي أكاد دلقا أباتتي دلقا وجهتشو سانغورسيتي ملامرا قلتي وجهتشو كان مسيجر بيو قلتمو أجيب فنورا كسالا أيش رامي غلطني سيدي بيبي بلي جابو أي ينا ديري كلام درام جوني كانسليشن ما كليت مال بريفهم من دندسو توك بريسيتا إجيك يسمالي أرجع جرو ومن تردم توك بريسيتا أورا وجيتين جري أين علم أتلي توك بريسيتا إسلام أنت نبي تشغل شيئنا أما تشرو ومن ترد جوني كانسليشن كمنا روم وجيت كجيت تبي تشاسنجلش كاوان إنجلش نما إبلا ما وصل جستو ويا من وجيت كجيت أين علم بيوتي كمان ما كليت سيدور ساشين دور سيجالجي ሰላም ነው ማ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? አላልሽ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንደምን ላግዝሽ? እኔ እዚህ ዱባይ ነበርኩኝ። ካንስሌሽን አለኝ ግን የሆነ ቀረማ ውስጥ ገብቻለሁ። ጽፌልሽ ነበረ እንዳውም ኮመንት ላይ። ምን ያህል ጊዜ ሆኖሻል ቀረማ ውስጥ ከገባሽ? አረ ቆየ አሁን 7 ወር ምናምን ሆነው። የት ነበርሽ ያለሽ አንቺ 7 ወር ሙሉ? አይ ሜቢ መጀመሪያ ኮንትራክት ከመጣሁበት ቤት አልተስማማንም እና ከዛ ከእሷ ጋር ስወጣ ካንስሌሽን ተቀብዬ ነው የወጣሁት። እና ለምን በዛ ስትሮ ስራ አልገባሽም? ካለ ስራ ገብቻለሁ ግን ስራ ብገባ ወረቀት የሚያሰራልኝ አላገኘሁም። ውዴ በማን ነው አንቺ ስራ የገባሽ ሲጀመር? ኖርማል ያለ እንደዚህ በግሩፕ ምናምን ነው ስራ የገባሁት ከዛ በኋላ ማለት ነው። እኔ አሁን 7 ወር እዚህ ሚዲያ ላይ የለውም። እኔ 7 ወር የምር አለቅሸዋል። ለራሱ ከኢትዮጵያ ወንድሜ ሸር አድርጎልኝ ነው። እኔ እንጃ እችላለሁ ማን ያልቅ። አሁን ሰውዬ እኮ ብሎ ካርቦሽ ይሆናል እኮ 7 ወር ሙሉ መቼም እንደዚህ ዝም ብሎ ካለ ብሎ ካትቀመጭም እና እኮ ብለኩኝ ካንስሌሽን አለኛ። ምን ነው ያለብኝ ቀራማ ብቻ ነው። ገብቶሻል? እንዴት አወሽ ቀራማ ብቻ መሆኑ? እኔ የተቀበልኩት ከማ መሰለሽ ማለት መጀመሪያ እንደመጣሁኝ ሲበኛ አሁን ሌላ ሳዳሽ እርብሽ ልንገርሽ። አንድ ሰው ኮንትራት ሲሰራ ጊዜውንም ጨርሶ ይሁን በስምምነትም ይሁን ካንስሌሽን ይዞ ከወጣ ያ ካንስሌሽን ላይ ያለው የጊዜ ግድቡ 28 ቀን ብቻ ነው። ኦኬ በደንብ ስሜ 28ቱ ቀን የሚለው ምን መሰለሽ? ይሄ ነገሪቷን ለቃ እንድትወጣ ይላል። አሊያም ደግሞ ወረቀቷን እንድታስተካክል ይላል። ያ ካንስሌሽን የሚባል ወረቀት በአረብኛ በእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ወይም ወደ ኦሮምኛ ቀይረሽ ብታይ ይቻላል። ቆይ አሁን በደንብ ስሚ። ይሄ የሚለው ምንድን ነው? በዚህ 28 ቀን ውስጥ ወይ ሀገሪቷን ለቃ ትውጣ ወይም ደግሞ ወረቀቷን ታስተካክል ይላል። ወረቀት ታስተካክል ማለት ምንድን ነው? ወይም በብርሽ ሪቪዛሽን ማሰራት፣ ከዚህ ሰውዬ ስም ወደ ሌላ ካምፓኒ መዞር፣ አሊያም ደግሞ ሌላ ከፊል ፈልገሽ ወደ አዲሱ አረብ ስር መግባት። ይሄ ሁለቱም ካልተቻለ ወረቀትሽን ማስተካከል የማትችይ ከሆነ ደግሞ እቺ 28 ቀን ሳታልቅ ምንም ቀራማ ውስጥ ሳትገቢ አገሩ ለቀሽ እንድትወጪ ነው የሚል አይደለ? አንቺ አላረግሽም ይሄንን? አላረግኩም። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ልክ ይሄ የካንስሌሽኑ ጊዜ ግድብ ስንት ቀን ነው ያልኩሽ? 28 ቀን። 28ቱ ልክ የ28ቱ ቀን መግሪብ አካባቢ ላይ አንቺ ቀራማ ውስጥ ነው የምትገቢው። ቀራማ ስትገቢ ደግሞ ቀጥታ ሜሴጁ የሚሄደው ካንስሌሽን የሰጠሽ ሰውዬ ጋር ነው። ምን ይላል? አንተ ካንስሌሽን ያረካት ልጅ ወረቀቷንም ልታስተካክል ስላልቻለች ሀገሪቷንም ለቃ ስላልወጣች እሷ የምታደርገው ወንጀል ሁሉ አንተን ይመለከታል ይላል። የምን ነው ሜሴጅ እሱ ጋር የሚሄድ ሰውዬ ያችኑ ደቂቃ ጠብቆ ብሎክ ነው
ከገባኝ። ስለዚህ አሁን አንቺ ምኑን ቀራማ ውስጥ ብቻ ነው የምትያለሽ? ብሎክ ስር እኮ ነሽ አሁን አንቺ ሰውዬ ብሎክ። አሁን እኮ ከፊል ብታገኝ ቀራማ ልትፈል ብትይ ራሱ አትገቃትሽ ዛሬ ከፊል አግኝተሽ ይሄንን የሰባት ወሩን ሂዳይ ልክፈልና ወይንም ዲስካውንት በመጣ ጊዜ ላሰራ ብትያች ይሄ ሰውዬ ከብሎ ካላነሳሽ ይኸውልሽ ጉዳይ ማለት ነው። አንዴ ማለት ነው የምናገረው ነገር አለኝ ማለት ነው። ቀራማ ብሎ እንትን ካንስሌሽን የተቀበልኩት ከማዳም ሳይሆን ከደላላይ ነው በሰዓቱ ማለት ነው፣ ከራሷ ማለት ነው። ማን ያሰራልሽ? ማን ነው ካንስሌሽኑ ባለቤት? ካንስሌሽኑ የሰጠችኝ ደላላይ ነች። ገባኝ። አንቺ ማን ነበር ያ ቪዛ የሰራልሽ መጀመሪያ? አይኑ መጀመሪያ ከኢትዮጵያ ስመጣ መዳማ መሰለችኝ። ስለዚህ የአንቺ አባ ብሷልቻ ለደላላ ሰታ ደላላ ነው እንጂ ለአንቺ የሰጠሽን ካንስሌሽን ያደረገችሽ እኮ አንቺ አረባ ናት። በቪዛ ከኢትዮጵያ የመጣሽ ሰዎቹ ናቸው። አርባቦችሽ እነሱ ናቸው። ገባሽ? ስለዚህ አንቺ አሁን መስራት ያለብሽ ከሊ ወሊ ሆነሽ እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ ምሕረት አዋጅ ሲመጣ እነኚህ ሰዎች አብረሽ እነኚህ አረቦቹ እነሱ ጋር የሰራችሁ ሰዎች ስማቸው በደንብ ያዩ ምሕረት አዋጅ ሲመጣ እነሱን ስለሚጠይቁሽ ስልካቸውን ስለሚጠይቁሽ ስልካቸው ባይኖርሽ ስማቸውና መንጠቃ የጠፋሽበትን መንጠቅ ማለት የሰራሽበትን መንጠቃ ወደፊት ደግሞ ምሕረት አዋጅ ይመጣ ከዚህ ነፃ ልትወጪ ትችያለሽ። እስከዛ ግን ወጣ ማይልበትን ቦታ ፈልገሽ ስራሽን አርፈሽ መስራት ብቻ ነው የምልሽ። መለሰልሽ? አሁን ያ ገብቶኛል። ያወራሹ ተረድቼሻለሁ። ምግብ ነው ጽዳት ነው የምትይው? ጽዳት። አዎ በጽዳትን ካገኘሽ እንደምንም ብለሽ ግቢና ስራሽን ስሪ። ከዛ በኋላ ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ካለ ወይም ከ2-3 ዓመት በኋላ መታወቅ ሊመጣ ይችላል። ያኔ ወረቀትሽ ይስተካከላል እንደ አዲስ። አመሰግናለሁ። ችግር የለም። አረፈሽ እኮ በጣም ቆየሽ። ገባሽ? አይናለም